o te whatala whatu fo ile mai monga mai le tātou no o le fu tātou te whailoa i whai ngole deiwa yaso le tātou pokalame pera masani ai o le update i whai unga o vai yaso tasi e mua antu o le sole sa whapena o na whatino i se tasi o pokalame sa whapena o na wa alua ai ia le whauptonga le liki o le National Rugby League male au te lavau o le Ecclesia Katoliko mai le fionga vai telefou ia manu fou e pe ona ia le o te lavau whai ngoi na le ainga si le whai o le nipo kalame sa whapena o na whaalawi loa ai ma tūlanga e whapena o na te ea tuai sa wanga o lo whapena o na whaatino ina i tu tono ainga ma so o se awhioanga ma so o se na whanga e pe o sile fia i le whai loanga le nemta au pui le whonga le po kalame na sa doa i le pitalenga nambula ulu Francisca Sione na ia o sabanga i tono e ngate tono tatu ai ia apu tatu kalesia ma so se si o banga ka tatu te ai e le fai tau e masani ai ia i lato o le lato tiu te lea o le tau fai o kalame o le titi o sabanga o tafi se o sabanga i tono ai fa pe violence does not discriminate e le fai no tagata le Sawa, ini pakai asam sama yang cewek jadi dia ucapin fakta fadil, apa pisau ya, mau rumah lu tulangan fakta fadil dia, dah tu pun mau, jangan tahu mau tu fio jatuh waktu, wafia sama, ya sih orang saya begitu, ya fia rumah tak punya, itu sama. Whapenao na la ayai i le lako piliki ina ia whapenao na kiliva ma momoli antu le whiau ina ia whapenao na tapu e ai le soi fuanga e le ngata o whanau ai maise o tai o ainga po o vahenga o tamā matina i le atolo whapenao na wa aia tutono ainga na mauri mawina le whaatumulia e peo na wai le sunga le whaafenga ainga ai maise foi ia o le paia le kalesia mai so le utalvou mal presidente o le utalvou e tali sa paia le pokalambe sa whapena o na folaina i le so le whaiunga le nei vai yaso masani pokalambe whapenei o le whapena na whenga iai ma le la kapi liki le nei po le National Rugby League o na whapena na mamuli atua inisi o whiau le whapena o na lu i tawina ai ma toi whafangu mwhamanatu i le totele ina ia whapena o na tau fisa wanga o lo whapena na whaatina le ngā tutono a inga o tutono a onga whale whai ngā ruenga o awhio anga ma tutono e kālesia ma so se vaenga lupai aso lo rumana i neo leo lo whapena na whaata o toi se tasi wa pokalame o la whapena fo i o na tali maloa i le kālesia me tutisi i le awhio anga o tawhitohala Stand up, speak out, take action, sa opi sa waka e le manuia le tūlanga e pe o na whaahi uina haile ta malusanga a whanau a onga le baenga o tama mātutua e beo na tūla e mai se vevesi le whai unga le ata alonga na whaatautai le whai unga le nei pa yaso e beo na sile fia o le teme le nei o le whapena na mālo lo ai a onga mō vai tuanga mo le lua vai yaso pita yane whapena na sa ili ai i al samasanga i le ngato le tūpao tamaita i whapele tūpao lei i le baenga o tama mātutua na whapena na whelo a el konisi o sangata Iosefo i a pia nei e mai se le kolisi mai le motutele sala fai le kolisi o fai ngoina o le Hamo College o le fai ungo le ta longa na papena ona mano malo ya Hamo College i ai se fulma le palo i se fulma le fitu o kolisi sangati Iosefo na tula mai se bebesi ma papena ona taunu e foi malo le malo ma fai ai ia nga ruengo le fato fi mali o le bebesi ma fu mai ma tua po ila to na ta po i tu e lua o le tūlai mai o le nei tūlanga o whapena na whaalia ai le tūlanga le fia ma le whaano noa le totelo la tunu i lunga upenga ta whailangi ma peso ta inga tele vave e tu sai ma le amio le te upulea e meso tūlanga sa whapena ana adia mai ina ua whela wai ma whetong ia i fo i mea whaitino e peo ma amariso whangu ma mea whapena ina ua tūlai mai le vesi mai le matanga le tamasanga sa pena la kon so longa le leima mai tawina ele malo rosio au mai kolisi ya fi onga tua i polu nei ai pese o tapen penanga msa ninga o peo na i ia kolisi mai le motu tele sala fai o fa pena le tilo iai ia le matanga duenga o leo e peo na lato fa lia o lo pena na fa solo lato su enga e tu sai ma le fa la velave ai o mai le terminei e le ma fa yo na moli ai seisi e tu sai ma fa la pena tu lai mai
O le fai unga vai aso na whapenana wha mawai atu ai wō maainga mai se le kalesia. Whapele malo i le stasio tamale i le whionga tupola tusa mesi tupola o le sa whapenana filifilia ma tautua i te tono lo whai o Samoa le maota le palemene. E pensi le fia i a sunga tusa sa whapenana filifilia le tausanga lua fesuma le tasi se ia pa ia le nofo inga. Lua fesuma leono e peo na yeile paia inga lona se fulma le lima. Na sao noa ia le whionga le whonga le maonta pa li ili o te eo alo i pola ma se pau e whai masui le malo e tusai ma lea sao ninga ta ua. Na toi whawhango le whonga le maonta ia nisi o sao nanga o le wapenana ia i wha maumunga le maonta whono i le peo na ile aso lua se fulu le maasino yuni le tausanga lava lea lua o tastasi e pei ona sao noa wha tau pau ai le whionga tusa. O liso vahenga le sao nanga tusa na ia te talo ai i le whainga malo au tula e mai. Le vaenga puipuia le ia tau tangata le HRPP. Ina ia whapenana lo whangia le tūlanga uti le suawai e peo neili tūmalo whale alili. A mese le tūlanga o soifua maloloina le na mai tau wina na vai tau e peo na sao no le whionga tusa misi tupola e te whaatasi le vai aso ona te tala le whale mai putasi. A mese ia talo sanga ina aise ta abale le lei e whaonga ina le au onanga e peo neile ufisa leo i putasi. Tele niso vaenga na o iele nei sao nonga. Pita iane na toi whawhangu mwha manatu e le whionga le whonga le mauta le taha ua o le o onanga ma le pito la au a o filifili aile nei tamari i a vea o se suia le palemene mai le tuma lofa le adili. O le whionga tusa misi tupola a o tula i mai le foe sa whapenana filifili e te teifono o komiti wha a palemene o ngaluenga te tele mati na e mwhelawa inga e pei ona filifili ai o a vea o se minista lango lango i le nawa i tau. E mana tua pea lea tamarei i lona fo i sao ma lona tiute a o whapenana filifili ai e bea mawhai pule o le tumalo whale adili. Le whionga fo i le whonga le maunta pa li ili o ta eo masapau na whai masui le malo na te moli ina le tanga vai o le atunuu i se tasio arlo le whionga tusa lea na whapenana iai le sao ninga mamalu i le whai unga le neiba yaso. Wa ioina le tamaita i o le pisa tasi mai le whionga no whaale i mōri yanga e lua o le ngaoia o vea matangata whainga luenga left as a servant. I luma le whamasnonga mawalunga i lana whionga Bui Clarice Nelson na ioina i le tamaita i le nei lo na to e sea o se tino tupe tusa lo na whai ma le tolu wafe ta la ai mai seo lo na whaia leo se sai ninga wha marosi po se sai ni se ina ia wha mai pēna na wha moe wha tino i se ngai ngoinga wha soli tula whono o le ave se leo o niso se leni mai te tono le whare tupe. E pei ona si le fiere i mamao te le atu le tūlanga e pei ona iei fo se tasi o tamaitai na whaamaunia le si lia ma le tasi le miliona o lana soli ngā tula whono le ua tulilo na whaasalanga ono ma le awatau sanga i le whalipui pe tai o le fo i ua i oina e lea tamaitai o se tangata sa whapena ona bea ma tangata whainga luenga le whale tupe le ANC mo lianga i lua ale i tua leo i luma le whaamasnonga mawalunga. Ua whaatulanga le whionga le whaamasino ia le aso lua le maasina fo la whapenana fofonga i nai se whaunga le nei whaamasnonga e tusa ma le soli ngā tula whono ua whapenana whaamaunia. Le tātou tala muli mai le whaamasinonga o le sunga visi e sio aso sa whapenana ia whaalia ma whaali niso winga le tau pule i te tongo le pot whono po le potu whaamasino le whaamasnonga mawalunga ina o whapenana fofonga ina lana mataupu. E lua morianga o lo whapenana te ena le sunga vise sio e le lona whaia lea o se wha o ngā lima ma le wha moe whaua e sai mento tino. Ai maise o lona wha moe lea ma lona uumia ina lea o se a upenga matautia po se tamai nei vise i tulo. I le tuina ato le whai unga le whaamasnonga le whionga Bui Clarice Nelson na ia whonga ina ai. E tu sahi ma le talo sanga le tua leo ina ia tau fia pe o ia. Se ia au lia le aso sifulu ma le ibo au kuso laka penana to e tu lai msiso ina i mau o lana mata aupo. Pita iane na ia whaalia se tu langa le mi ngau te tono le potu whono. Po le potu whaamasino. Na ia talo sanga i sunga bui. Ina mose hawa noe whapena ona wheilo iai malona tina i te tono le potu whono. E me se foi. Na ia ta ua foi. Le tūlanga e pei ona ia te e nai, le tau fia pe o ia, aina o le lua ona mōrianga, o lo wapena ona mōri e nei. Sau no bui,
tu sai ma fa mo mo le tu le leo ma fa mo mo fa msno lo yona luma e faisi ma fia ma te leo le fai la ma fa mo mo o lo fa pena ona ia una luma ma o le ala fo le fu la na fai unga ona ele fa to ambolia ile e ma sandi ona mo lia fo ile nei tau le lea po le nei tau vo ia mi yonga la fa pena ile fa o lima e me se le fa o e se o me to tino o se tulanga na ia fa leo inai se tulanga sa va pena na ia tu inai le no fo se tulanga fa ale to ile do winga te na bape ona talia tu malo le malo e mai se le tina le sunga vi se sio na ia lafo ni fa upunga te tono le pot fa msino ma ia fa pea o fa unga ma fa msino o fa unga le sa o ma fa unga piu piu ele se tasi na molia e tu sai ma le nei mta opo e na pa pena la bona fa solo ia le tau manga fa msino ma tu ina tu le tula fono ina ua i limo o manu le malo le mata upu. O le fai unga na tato pokalame o update, e peo na il fai unga le nei pa yaso lau tau ona o ngana sa vea tato felo i pea, ke pa yaso mua mua manuia le weekend.